unang dalop guys. What's up guys? Balik sad ko na nagyapon ta dire sa Cagayan de Oro City nga. This time mag road trip ta from Lapasan padulong ta sa Kugman. So pag abot na to sa Kugman, mutuyok ta, balik na pud tag Lapasan. Banin sa ganin nyo guys. Tara, let's go. Alright guys, adto na ta. Right turn, right turn. Sulod sa Slim Kit Kay guys. Area sa Slim Kit Kay dili sa mall mismo. Pagawas ta sa National Highway. Right turn ta, right turn.
watching tag traffic light. Stop para ba stop. Grabe nang ini ka traffic dire guys, basta weekdays. O nang Sunday ako mag road trip gyud dire aron mingaw ba. Left unahan dahil McDo. Tsada nang ini dire sa Kugman dapito. Ay gusa pa man eh. Gusa. Boundary sa gusa to Kugman. Kani gusa pa ni dire. Kada lang kuan kay dagan kayo solar ba. Gabi hayag kaya. Now solar. Kita niya solar. Bridge dito. Magi ora dire ta mo gawas dire sa left turn.
Dire dapat ang kuan guys, Chali Beach Resort. And the unsa pay na adre? Chali Beach ang nang naibalaan.